Idući artikl u ponudi je predivna narukvica koja je također ovako u srebrnoj varijanti, vrlo specifična. Vidjet ćemo i kako izgleda, također znači vrlo elegantna. Vidimo da jedini detalj koji ona ima su ovi predivni cirkoni. Pokazat ćemo otprilike i kako izgleda kada je stavite. Znači ovako sitni uzorci kao da su cirkončići naljepljeni jedan na drugi. I vidite kako izgleda kada evo ju malo i rotiramo, znači cirkoni dolaze u ovom elegantnom tonu bež varijante. Također i vidimo bordo crveni cirkon, zatim zeleni i ljubičasti, zaista vrlo zanimljiva kombinacija. Što se tiče samog kopčanja, ona se može vrlo jednostavno kopčati. Ovako je samo, znači možete elegantno zakopčati i što je najbitnije, kopča je prilagođena stilskom izgledu ove predivne narukvice. Što se tiče samih kombinacija, s obzirom da se radi o vrlo elegantnom modelu i narukvici koja je sačinjena od niza sitnih cirkona, možete je naravno kombinirati na neki svoj vlastiti nakit, pogotovo ako posjedujete neki lančić sa onako cirkonskim privjeskom, to isto tako može izgledati veoma elegantno. S obzirom na kombinaciju boja, ona se može kombinirati na bordo crvenu haljinu, također i recimo na neku bijelu haljinu može vam jako lijepo pristajati, s obzirom da ima ovo šarenilo cirkona, onako ljepše je kad je kombinirate uz neke jednostavnije haljine. S obzirom na zeleni cirkon koji ovako podsjeća na zeleni dragi kamen, možete je naravno nositi i uz neku recimo zelenkastu haljinu. Također narukvica s obzirom na ovaj elegantni srebrni izgled može idealno se kombinirati i uz nekakvu elegantnu torbicu sa srebrnim onako lancem ili srebrnom kopčom. Evo još jedanput da pokažemo, znači niz ovih predivnih cirkona. Broj telefona stoji na vašim malim ekranima i također cijena ove narukvice je dostupna. Evo, ako želite ovaj artikl, naručite ga na naš broj telefona i požurite jer se radi o izuzetno jedinstvenom artiklu.